Okey, hari ini saya nak berkongsi lagi tentang fungsi-fungsi dan tugas-tugas sebagai seorang pengurus tenaga berdaftar di bawah Akta Kecekapan dan juga Konservasi Tenaga ataupun Energy Efficiency and Conservation Act 2024 OEECA 2024. Okey, untuk tanggungjawab seorang pengurus tenaga yang berdaftar, semuanya ada diterangkan dengan agak jelas di dalam guidelines on function and duties of REM. Okay, guideline on function and duties of registered energy manager issued by Energy Commission. So maybe some of you have read this one, and I just like to share my thoughts and how we can interpret this. Okay, how we can interpret fungsi-fungsi ini seperti yang dinyatakan dalam guideline tersebut lah. Okay, yang pertama sekali kita tengok dekat section 3, section 3 dalam guidelines tu. Yang pertama sekali ialah antara tugas pertama A, dia kata apa? Collect and analyze the data on energy of and energy consumption by the energy consumer. Maksudnya, bila kita dilantik, tugas pertama kita buat data analisis. Okay? Kita kena pastikan semua data penggunaan tenaga direkodkan. Okay? Didokumenkan dan direkodkan. Semua sumber tenaga yang dinyatakan dalam akta. Okay? Yang ni tak susah sebab kita hanya boleh dapatkan all the value. Okay? And keep the updated one lah. Mungkin year by year dan sebagainya. Okay? Kemudian kita kena buat analisis, okay? Analyze. Okay, sekurang-kurangnya dalam masa 12 bulan. Okay? Tapi the question is that, okay? How to analyze? What kind of analysis? Okay? This is the part that we have to learn. Okay? We have to find the way. What does it mean by that? Because the panduan tu tak sebut apakah jenis analisis. Okay, kena buat analisis on the consumption trend, dia punya pattern dan juga apa-apa variations dalam dia punya consumptions. Yang ada sebut kat situ ialah kena kita boleh bandingkan dengan data yang kita collect, yang kita kumpulkan daripada kita buat baseline dalam guideline on the energy management system. Okay, so maksudnya kena refer guideline lain, guideline on energy management system. So dalam guideline energy management system ada disebut beberapa jenis analisa yang perlu dibuat sebahagian daripada sistem pengurusan tenaga. Okay, yang pertama. Okay, kemudian boleh kira, dalam guideline ini dia kata kena kira maksimum dan minimum consumption lah over the years. Okay, over the maybe every year, highest and lowest and so all that. And even the average. Itu yang pertama, data analysis. Yang ini saya rasa kebanyakan pengurus tenaga ataupun sesiapa yang bertanggungjawab tentang tenaga memang dah pernah buat. So nothing new lah. Okay, first one, collect and analyze data on energy, of the consumption by the energy consumers. Yang pertama. Ini saya rasa kebanyakan mereka yang bertanggungjawab untuk dalam perusahaan tenaga memang buat benda ni. Memang dia ada collect data. Tapi cara nak present data tu macam mana? Okay, cara kita nak tunjukkan evidence, untuk kita present data tu macam mana? Ada dalam bentuk table, ada dalam bentuk carta, training chart and so on. Itu kena figure out lah. Okay, kita kena belajar lah. Okay, contohnya dalam contoh if you look at the ISO 50001 ada requirement dalam clause 6 dia kata kena buat analyze, evaluate the past and present consumption. Just mention that requirement, tapi how to evaluate, what kind of evaluations and how we can present that evaluation in the form of tables, charts or write-up. You have to figure out. Bagaimana benda tu dilakukan. Sebab tu benda macam ni kena pergi some kind of dapatkan the knowledge lah ataupun pergi training. Training, not the training on energy manager, training on how to analyze or evaluate data, energy consumption data on the energy management system. Okay, itu yang pertama. Collect and analyze energy data. Yang kedua pula, saya akan bagi video ni dalam beberapa bahagian lah. Sebab yang kedua, kalau ikut section B,
okey, ialah untuk memastikan energy consumer melaksanakan sistem pengurusan tenaga. Okey, maksudnya tugas pengurus tenaga ni kena pastikan, pengguna ni melaksanakan sistem pengurusan tenaga berdasarkan kalau ikut akta ni berdasarkan guidelines on the energy management system, berdasarkan panduan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga tentang sistem pengurusan tenaga. Antara dalam tu ialah kalau ikut dalam guidelines tu, dalam guidelines function duties of RAM ni, maksudnya RAM kena membantu Energy Management Committee, Management Committee untuk membangunkan satu energy policy, untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan tertinggi. Polisi itu kena berdasarkan guideline on the energy management system. So maksudnya pengurus tenaga bertata ni, RAM ni kena refer to the guideline on the energy management system lagi. Untuk pastikan polisi itu dibentangkan, membantu Energy Management Committee, bentang pada top management, kemudian dapatkan kelulusan. Kemudian kena membantu untuk untuk mencadangkan sasaran, sasaran sistem pengurusan tenaga. Sasaran dan juga objektif. How much to save, apa objektif dia kepada komiti untuk dibentang kepada management untuk mendapat kelulusan. So antara dalam bahagian ensure untuk memastikan pengguna melaksanakan sistem pengurusan tenaga ni antara aktiviti yang perlu dibuat oleh pengurusan tenaga lah. Kemudian kena memastikan mencadangkan apa-apa keperluan resources yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pengurusan tenaga kepada pihak pengurusan untuk dapat kelulusan. Kemudian mencadangkan they call it energy efficiency index ataupun energy performance indicator kepada Energy Management Committee untuk dijadikan sebagai penanda aras, ataupun sebagai so-called unit to measure performance of the energy management activities. Kemudian mendapatkan kelulusan untuk target, dan juga sasaran, dan juga this is very brief statement but very big task. Memastikan ataupun membantu jawatan kuasa perusahaan ataupun Energy Management Committee untuk membangunkan sistem pengurusan tenaga yang komprehensif. Komprehensif. Maksudnya kat sini kalau ikut section B ni dalam item B dalam section B ni dalam guidelines ni, maksudnya pengurus tenaga berhafta kena tahulah bagaimana untuk membangunkan satu pengurusan sistem pengurusan tenaga yang komprehensif berdasarkan panduan sistem pengurusan tenaga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. So itu tugas dia. Itu yang kedua, B. First tadi A, data collection analysis, kemudian memastikan pengguna melaksanakan sistem pengurusan tenaga. Yang ketiga ialah ini lagi mencabarlah. Yang ketiga ni ialah untuk memantau ataupun monitor the implementation of the energy management system by the energy consumer atau bagi organisasi lah. Untuk memastikan, antaranya ialah untuk memastikan data yang dikumpulkan itu is data yang accurate, data yang betul, and then reliable, memang betul reflection of the energy performance. Kemudian mesti membuat memastikan Energy Management Committee meeting 4 kali setahun. Energy Management Committee meeting 4 kali setahun. Kemudian memastikan minit setiap meeting tu dibuat dan diluluskan oleh top management. Kemudian and then untuk memastikan membentangkan ringkasan dan juga tentang prestasi dan juga progres sistem pengurusan tenaga kepada pihak kepada Energy Management Committee. Ini dari segi pemantauan pelaksanaan sistem pengurusan tenaga oleh organisasi lah. Itu baru 3 A, B, C.
Okey, kita sambung lagi video seterusnya. Okey.